Sokwakha isizwe silondoloza usiko lwethu. You are listening to Asakhaneni only on Solus FM 93.8. Salibonani balaleli. Kuyinjabulo lentokozo ukuhlangana njalo uhlelo lwenu Asakhaneni Solus FM 93.8. Uhlelo lapha esikhuthazana khona inhlala kahle silondoloza usiko sisakha imizi okhulumayo ngowenu usisi Oxy uMadawu uMavudloza abangani bami bengabingelela abalaleli. Salibonani balaleli. Igama lami nguPhumuzile Moyo. Salibonani balaleli. Siyajabula ukuphinda sihlangane futhi uhlelo lwethu. uMandlovu Bahogwe okhulumayo. Sebezivezile abangani bami. Namhlanje balaleli sihamba ngithi sikhethe ukuthi sike sixoxe ngendaba ehluphayo lapha emagumeni ethu. Indaba ekaMamazala loMalukazana. Bahogwe. uMamazala la ekhaya ukuthi kuthiwa uMamazala njengoba wona uMamazala Bahogwe ufike njani la ekhaya komoya. Ngiyabonga Mavudloza ukuthola leli thuba. Ukuthi ngibe ngumamazala namuhla mina. Ngifike lami ngizoba ngumalukazana. Ngafica lami uMamoyo Madewa nguye wayengumamazala wami. Ngathika ngamkeleka kuMoyo lami ngazala abantwana namhla lami sengingumamazala. Ukuthi mina lo Mamoyo Madewa sonke singabomalukazana. Sihlanganisela labomalukazana laba abamasebekhona. Siyabonga umama lapha uthi yena wasuka la ingane koNdlovu esiza lapha komoyo la ezoba ngumalukazana. Umalukazana nxa efika la ekhaya mina ngomcabango wami ngithi umalukazana efika la ekhaya uthola umalukazana omdala ongumamazala wakhe ephethe isigodo. Siyake sibone nxa abantu begijima relay. Nxa begijima relay lapha kuma sports. Oqalisileyo ngale egijima ephethe isigodo. Ongaphoza yamkela isigodo siyatshaya intambo. Akasuki phela nxa lwana omunye engakasuki Bahogwe. Engakasedi kuye. Uzabela egidagida mindawonye. Thina banogijima lesigodo ongiyoqala indaba ngale azafike kuye amqhubele isigodo empona ezaqhubekela phambili. Kambe lokho kusenzakala yini khona lokho umfanekiso njengalwana okugijima ukuthi lo oqhutshela isigodo ulokho egijima egidagida lapha yimi mbuyela futhi kuwe Bahogwe. Kungumfanekiso omuhle sibili ofanekise ngawo. Kodwa isikhathi esesikiso kathesi lesikhathi thina esiphile ngaso. Thina ube ufika phakathi komuzi uthola uMamazala ekhona egidagida ekulindile. Kodwa kathesi omalukazana kwenzakala ukuthi umalukazana ethi ezefika kimi ingxenye vele seleqhuye ezehlala lomntana. Ingxenye seleqhuye vele esengalapha ekhaya kodwa engakafiki ekhaya leli. Sokunzima ukuthi lwana ulindile ukuthi lwana omunye afike ukuthi amqhwele isigodo aqhubekisele phambili. Udaba lolu ngathi luyasinda. Udaba lwanamhlanje sibili ludaba olutshisayo. Uthi Bahogwe ngensuku zanamhla kusafani futhi lensuku yena akhule ngazo. Kudala le intombazana yayizakhomba ijaha layo. Baze babebonana la babonana khona kwakungavamanga kumbe ngithi vele kwakungekho ukuthi lo muntu ozokwenda lapha angaze agcine esesiyahlala lejaha abazali benga. So ke ngenxa yokuthi kathesi sokungathi kulosokutshintshe mbijana. Utshintshe mbijana kodwa okuyinto futhi esingayivumeliyo.
Uthezofika la umalukazana mhlawumbe vele eseke wamazi uBahogwe, wayazi leli side lakhe elingathi alikho right. Sebeke bamtshela lapha emaceleni ukuthi uBahogwe unje unje unje. Naevi impilo omalukazana labomamazala abayiphilayo impilo enjani, i-healthy, i-right, inhle. Ngiyabonga. Hey, ngempilo yanamhlanje indaba ekhulunywa lapha inzima kakhulu. Okwanamuhla sibili ngesikhathi esiphila kiso. Ayi akusekho healthy okwinto kwangikhona, akusaphileki kahle. Kungani ingxabano yakhona isiphezulu kakhulu. Isiqansile. Kuyenzakala sibili ukuthi kugcine impela kusehlukana thathelwana izinto omunye sesiyahlala le engaphindi abuye komunye omunye siyahlala le engaphinde abuye komunye kube kanti ngesikhathi esithiyo noBahogwe kwakuhlalwa sibili ekhaya uthola umuzi ungumuzi omkhulu akathesi ukalutshwana akusekho health okwinto kwangikhona akusaphileki. Ukuthi usisiphumo okuyinto kwangikhona akusaphileke akusavumi ngensuku zanamuhla ukuthi laba bantu behlale ndawonye. Sisiphethu Bahogwe kambe wena nxa ukhangele isizathu sokuthi laba abantu begcine bengathi abasafuni ukuhlala ndawonye bona bonke bobabili bengomalukazana la koDube kumbe koNcube kumbe koNdlovu. Isizathu esikhulu sibili esisasenza abantu laba bezibegcina sebengathi uhlalisana kahle kahle la. Ubona ngathi yini Bahogwe? Ngiyabonga Mrs. Nini. Isizathu mina engingasitsho ngokubona kwami. Kusuke umalukazana nxa ezocela. Nxa ethutsha khona laphana labakhaphi bakhe belilizela khonaphana bazele kuthiwa yimpi kaTshaka kodwa elwa ingaphakathi ayilwi iphandle ilwa impile ingaphakathi. Impile nxa ivunyelwa khonaphana kulilizelwa ukuthi ayingene bayangena ugqoke ezimhlophe kumbe kunjani kulilizelwa khonaphana yimpi ezokulwa ingaphakathi komuzi. Umalukazana nxa efikile namuhla kusasa uyavuka ethanyela ikhaya. Endlini afikele khona uzafica isitulo ebesihlezi kumbe sikwesompuneni uhlafika sithi nje kusasa kwakhona vele siyabe sesihleli sesingale. Mhlawumbe esinye ebesingathi athe sikhangela yena wasibona singahambelani laye sesiphandle. So ngumuntu ofika laye lemithwalo yakhe efika laye lemikhuba yakhe ezethola uMandlovu laye wabuya lami ngathi ngifika ngabuya lemikhuba yami ngasuka ngafaka lami ikhithi lami ngendlela engalifaka ngayo. Yena sefika namuhla lapha sefika sekhipha lokhu laye ngoba laye kakuhambelani la. So ungakhangela mina ngokukhangela kwami ngibona ngathi indaba lapha isekhithini. Ngoba impi le ibuya izolwa ingaphakathi komuzi kayilwi phandle ekhithini. Lowana laye wayifaka isitulo sakhe lesane ebesesitshekile laye usifisa sihlale sinjeya. Lowana usifisa ukuthi sihlale singekho la. Ingabhala siqalisa khona. Ngokunanzelela kwami. Laba bantu bongu-2 ngama-leaders. Lo umalukazana ongumamazala uvele laye ungu-leader la ekhaya. Umakoti ongenayo laye ungenela ukuthi laye azolida phela la ekhaya. Bonke bobabili laba bantu ngama-leaders. Kodwa ama-leaders la ukhona ongameleli omunye ukuthi amlide kahle. Kube kanti umalukazana nxa ingena la ekhaya usagunywa
Akazi ukuthi ngesindebele ngakubiza ngikuthi ya usakhuliswa. Ngiyabonga sisikhulu, usakhuliswa. Ngesingami ngithi umalukazana nxa engena la ekhaya akavume ukuqala akhuliswe, afundiswe phela imithetho yala ekhaya. Atshelwe ukuthi la ekhaya lapha thina sipheka ngo-size 4. Angafiki athi yena laba bantu asibala athi laba bantu njengoba bengu-3 mina ngizapheka ngo-size 1. Akasazi ukuthi sidla okungakanani. Akalindele ukuthi thina sibe yithe simtshengisa ibhodo lokuthi sipheka ngale ibhodo. Imganu yethu yile lale. Alindele nje ukutshengiswa nje zonke izinto ezala ekhaya. Esefundiswa nje ngena khona phana afundiswe ukuthi hayi lapha lokhu kuhlala so. Hayi singaboni phela isofa lethu elitshekileyo seliphansi. Thina siyalithanda linjani. Okwakhathesi ngokwakhe bahlale kukhona ukuthi okutshekileyo. Sisiphuma. Ngikuzwa kahle, ngiyakuzwisisa sibili okukhulumayo. Kodwa angithi ukutshilo nje ukuthi khona bonke bafisa ukuthi bazolida, lwana walida, lo uzalida laye. So omunye lomunye embusweni wakhe ufuna ukungena ngendlela yakhe. Khonokho wena othi uyakuthanda yikho umakoti anganjani angakuthandiyo. Khonokho wena othi ufisa ukuthi kube yikho kakufuni, and uzakutshela futhi ukuthi khona hayi angisoze ngikwenze kanje ngoba umoyo lapha ekhaya kumbe uDube lapha ekhaya sokungumkakhe. Ubaba uDube la ekhona omdala hayi sokuthiwa ngisabani. Uzakutshela ukuthi umkakhe uthe izinto zenziwe so. Futhi vele ungambona seqalisa ukukhipha isofa lakho alibeka phansi. Kudala ekwazike wena wazi wakuphendulela ngale kwakhona. So uyabonga sela nto ngabe usayitsho ke khonapho ngoba yena vele usesenza into esengungqoqo uyabe sekuqophile. Okunye sikunanzelela khonapho yikuthi ungakhangela izolo umankazana ubefika tshelwe ukuthi lapha nansi uphekile mntana. Uqala uphapulele, thina sasiqala siphapulele inja. Uphapulele phansi inja. Ubusuphakula ke umganu kumbe ngowabantwana ngendlela otshengiswe ngayo ngumamasa wakho. Yiyo phela indlela usisi Atsibiya othe uyabelinde isigodo sokuthi azeqhutshelwa isigodo. Azetshelwa ukuthi lokhu kwenziwa so, lokhu kwenziwa so. Kodwa kathesi sehlete fika yena lemganu liyana ekade belikhona athi yavuza. Imganu liyana imganu yamaplastiki. Kanti bekukuhle ukuthi aqala phapulele kuleyana imganu yamaplastiki. Abe sesithi nxa etshintsha ke imiganu, atshintshe imiganu replace yona lana ekade ikhona kodwa isisiba indlela enhle. Hayi khona ukujikela phandle. Ngoba lowana nayo nguye wayifakile nxa isijikelwa phandle. Laye kakusamthabisi. So mbona ngazathi okunye kukhuthana khona phana ukuthi kusuke bangaze balinda ukuthi amqhutshelwe isigodo njengoba uMavodlozi ekhulumile ukuthi uyabe gidagida lwana elinde isigodo ukuthi aqhutshelwe. Yiyona lana imikhuba ukuthi atshelwe ukuthi hayi lokhu phapula so, lokhu phapula so. Siyabonga balaleli. Right. Uthabe abakulezi insuku kabasalindi. Mina ngibona ngathi lanxa engalinda bakithi umntwana umuntu okunye kusuka kungalindeki. Sibambe isigodo. Athi mina ngisikhutshela sokutheni. Ngisikhutshela sokutheni ngoba phela mina lapha ngilanda ukuthi uzongiqhubela isigodo. Lawo kuhlale phansi uphumule. Ujaha lo kade ujaha ugijima everyday. Athi lami sengikhona phela ukuthi ngizogijima mina msizi wakho. Akungidedele phela lami njengomakoti bantu. Ingaze ngicine sengizithathela ngoba vele ngizagcina senginjani sengizithathela. Nxa sengizithathele sengisiba ngumuntu ongani.
Nxa siyikhangela le indaba utshilo kagogo wathi vele ezikhathini eziningi isukela ekhitchen. Thina-ke ngapha kumhlubulo wethu lo wangapha, bakithi kubula laba abantu okuthiwa ngomalayitha. Angithi abaningi abomhlubulo wethu abangapha vele omngako baseGoli. Kungaba seGoli yena ubabazala layo iseGoli, indoda kamakoti layo iseGoli. Awukaziboni wena xa kungathiwa umalayitha ubuyile bakithi, uhlupho oluba khona la ekhaya. Chabani ibheki ingabangeka amakoti, umama layo useyifuna ukuthi abone ukuthi kathi ithando lethu liyani inganani njalo ilani phakathi. Ngicabanga omunye usisi engixoxela la esithi yena wenda ekupheleni kwenyanga nangumalayitha sefikile. Uthi yena lo mamazala wakhe badonselana isikhwama. Isikhwama sabe sidabuka. Badonselana isikhwama ngoba umama naye wayesekhohlwe ukuthi hayi phela kathesi isikhwama sisayamukelwa nguye. Sisamukelwa nguNhlo. Umakoti omncane. Wasibamba ngapha umamazala naye wasibamba ngapha. Yena phela uyakwazi ukuthi sivela kungaki. Uthi isikhwama sasidabuka kwachitheka izinto ezaziphakathi. Uthi umalayitha lwana wathi hayi gogo, inhlahla lezi ngezikama bani. So liyakubona ukuthi indaba le ivele yona nje ikhithi elikhulunyiweyo lapha. Linomthelela omkhulu kakhulu. Nxa singabiza abantu khona lapha singabiza ngoba abangu-10 bazobe besitshela ngendaba eyi-1, indaba yekhithi. Hayi esayidini lethu ngapha kulobunzima gogo kagogo. Ngapha sibili kwakithi umhlubulo kuluhlupho lolo olokuthi ichangana ledonswa nje ilokudla okubuyileyo. Okudinga ukuthi ugogo laye ufuna ukukubona ukuthi kumbe yirayisi kumbe macaroni yini okubuyileyo ufuna ukukubona ukuze phela nxa sokuphekwa ngaze wancitshwa ngoba laye wakubona. Kakhulu sibili impi le ekamamazala lo malukazana yande ukuhlupha iphuma ekhitshini. Bese kusithi obuke kwakhulunywa nguMaMthombeni lapha ukuthi kwesinye isikhathi uhlatha esezokwenda umalukazana evele sekwazi ukuthi ubagogo ukuthi uveleni uthanda irayisi. Ungamncithi irayisi selicabeni athi afika nivuthe yona irayisi. Okuhle yikuthi khonaphana ngesikhathi umalukazana esanda kwenda lami ngisanda kwamukela umalukazana, kuhle ukuthi khona abantu kabaziphe ithuba elihle lokubekezelelana bafundane. Ngakho ukuthi irayisi ngiyayithanda, umalukazana wami ahle abekwazi ukuthi vele umamazala irayisi uyayithanda ingakabuyi. Ahle ekwazi nxa evele ngifunda kuzabe lula ukuthi mhla irayisi sibuyile semphekela into mina engivele nginjani ngiyithanda. Ngibona ngazathi okunye asibekezelananeni, sifundaneni, sazaneni kuzayehlisa indlela yokuthi sicabanele ukudla. Siyabonga indaba yokucabanela ukudla. Usuze wangikhumbuza omunye uthi abavana bakibo amalukazana basayidi yakibo khona le kuthiwa uyamuzwa ebuzo okamakhelwane ethi umfazi umhlala ukhwethe ngaki, uthola ukhwethe ngaki, kuthiwa unatha amankomitshedi amangaki. So wena nxa umamazala uhlezi wena usiyothi ulukhozo olukupitha amatsiya kanti inkozi yini usifundane ukuthi kade omunye lomunye uthanda oqede utshiwo ngugogo bahogwe lapho. Sisiphula
indaba leyo ekamamaza lo malukazana. Phela mina angiyiboni ihlupha kuphela kithi thina abantweni besintu. Ihluphela labantwini abangabelungu indaba le. Phela labana nxa betshada kabuye emzini wakho. Usho ukuthi esiqeda ukutshada baleskhiye baya le endlini yabo lapho abaseberendele ukuthi bazahlala bekhona. Kodwa noma kunjalo vele abazwani. Kanti kuvele khona kahle kahle nje decide ukudla ukuthi kambe labo labanye abamhlophe babanga ukudla sesiphula. Hayi, ngicabanga ukuthi kababangi kudla. Kutsho ukuthi okuyinto lokhu kuvele kuyaphila kusempilweni ukuthi abazileyo ukuzongena kuleli khaya bekhangelelwe ukuthi bazokhulisa ikhaya kodwa bona bezokhulisa ingxabano. Ngicabanga ukuthi babe bebanga lokho bukhosi balelo khaya. Ikhaya ngekhaya lilobukhosi balo. So laba bazobanga ubukhosi balapha ekhaya. Omunye lomunye bengomalukazana bonke badinga ukuthi kuthiwe mina ngimkhulu. Uzwa umamazala esithi mina imumnikazi wala kodwa laye weza kwathola kulomnikazi wala. Lwana laye ufuna ukuba ngumnikazi wala. Ngicabanga ukuthi ibukhosi baleli khaya. Engilomcabango ukuthi kube ngakuyavuma. Khonapho betshadisa kukuhle kusakuhle cocobisile laye umalukazana omutsha ngoba lwana laye umdala wake wacocobisa. Okuyinto lokhu kuhle kukhulunywe kahle. Kuvezelwana amaqiniso. Ngoba angikaze ngizwe ubabazala olwa lomalukazana. Obabazala bayabathanda umalukazana eyindlela emangalisayo. Uhlupho lukubomama. Ngicabanga ukuthi nxa kungahlalwa phansi obabazala lomntanakhe laba abayibo abathethe laba abantu behlale phansi batshele izinqumo zalumuzi lokuthi bangakhulisa njani umuzi lowo. Kuhle kukhulunywe ukuthi hayi lekhitshi lakho lilaphana. Ekhitshini khonaphana hlalanini so libe ndawonye. Kungaphileka mhlawumbe. Okunye abantwabethu basuka sebesebenza bake basinike okungani kumnandi. Yikho ngisithi kuyabanga. Umama sebanga lokhiyana okuvela kumntwana kanti kazange kubone mhlawumbe kubaba angazi. Ngike ngathola esinye isifundo ngomunye umnyaka ngangisasemutsha. Ubahogo ngumamazala. Safunda ukuthi khona lathi singomalukazana ake livume ukuthi umntwana lo wazalwa phela ngunina. Abe lothuba lonina. Kungakufaki ikhwele wena. Umuntu osuyendile osumutsha ukuthi bakhulumani mhlawumbe sebenyeya kumbe njani ngoba ngezinye zezinto zenezilazo ezibangwayo ukuthi umama kuthi nxa emile umntanakhe laphana bebehleli umntanakhe emthunzini banjani bayanyeya. Umama lo umntanakhe kuthi baplan ukuthi bangenze so. Hayi ngibona ukuthi nxa kungake kuhlalwe phansi imuli sibili yona yodwa yena le yiyo yakhayo efisa ukuthi umuzi lo ukhule kumbe isibongo lesi sikhule. Kuhlalwe ndawonye ke kukhulunyiswane sibili into zakhona zonke zibe segcekeni. Umama wami mthande umama wami wangizale njalo noma wena usuke weza ukuthi kumbe uluhlanya kumbe unjani kodwa ngumama wami. Mama lo unkosikazi wami. Lobu ngambona kumbe ulivila kumbe unjani kodwa nginjani engimthandileyo. Okwanamuhla balaleli bethu abathandekayo. Sizacela ukuthi sime la siyaphenduka njalo no part 2. Sicela ke ama questions enu lembono liphosele kule inamba 078 195 1747 078 195 1747. Sasihlanganeni futhi ku part 2. Ngizacela abangani bami bevalelisa abalaleli. Salani kuhle balalela bahle. Sihlanganeni kunjalo
upart 2 ngeviki elizayo. Asihlanganeni kuphathi 2 ngeviki elizayo. Siyalithanda lonke ngemakhaya. Asihlanganeni ku-part 2 Solus FM 93.8 part 2. Mama Zala lo malukazana. Bye. You are listening to Asakhaneni only on Solus FM 93.8.